Ibi byiza nanone kuri mwese abakunzi ba Analysis TV. Iteka duhora tubashimira ko mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Reka uyu munsi mperanga General Jean Bosco Kazura hamwe n'abandi basirikare barenga 1,100 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. General Jean Bosco Kazura wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'umwe mu basirikare 1,167 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yemeje ko abasirikare barimo General Jean Bosco Kazura n'abandi bane bafite ipeti rya Brigadier General bajya mu kiruhuko. Abo ni Brigadier General John Bagabo, Brigadier General John Bosco Rutikanga, Brigadier General Johnson Hodari na Brigadier General Firmin Bayingana. Umukuru w'igihugu yemeje kandi ko abandi ba ofisiye bakuru 170 n'abandi basirikare bafite amapeti atandukanye bagera kuri 992 bajya mu kiruhuko. General Kazura yabaye mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda mu myaka myinshi ishize, kuko guhera mu Gushyingo 2019 kugeza muri Kamena 2023 yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabaye kandi mu zindi nzego zitandukanye, harimo kuba umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Uyu yigeze kuba kandi umujyanama mukuru w'igihugu mu birebana n'igisirikare, umugaba wungirije w'ingabo za Afurika yunze ubumwe i Darfur muri Sudani. Yabaye kandi umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali, MINUSMA. Reka tuvuge no kuri Brigadier General John Bagabo. Uyu yakoze igihe kinini mu nzego z'ubutabera za gisirikare, kuko yari asanzwe ari perezida w'urukiko rwa gisirikare, ndetse yabaye komiseri muri komisiyo yo gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Brigadier General John Bosco Rutikanga we yigeze kuba umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Amajyaruguru. Yabaye kandi umuyobozi wa brigade ya 204. Ipeti yari afite yari hawe muri 2018, ubwo we n'abagenzi be batandatu bari bafite ipeti rya koloneli bagirwaga ba Brigadier General. Mu bandi basirikare bakuru bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo Brigadier General Johnson Hodari wigeze kuba umuyobozi w'ingabo mu turere twa Bugesera, Ngoma na Kirehe. Yabaye kandi umuyobozi w'ingabo za brigade ya 305 zikorera mu turere twa Musanze n'igice cya Burera. Naho Brigadier General Firmin Bayingana we azwi cyane muri APRFC kuko yigeze kuba mu buyobozi bukuru bwayo. Mu bandi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo na chairman wa APRFC. Chairman w'ikipe ya APRFC Colonel Richard Karasira n'umwe mu basirikare bakuru senior officers 170 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kuri wa gatanu tariki 30 Kanama 2024. Nk'uko igisirikare cy'u Rwanda cyabitangaje, Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yemeje ko abasirikare barimo na Colonel Richard Karasira hamwe n'abandi batanu bakuru barimo General Jean Bosco Kazura wigeze kuba perezida wa Ferwafa bajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Colonel Richard Karasira yagizwe chairman wa APRFC muri Kamena 2023, asimbuye kuri uwo mwanya General Mubaraka Muganga ubwo yari amaze kwemezwa nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Umuhango wo gusezera abasirikare, Minisitiri w'Ingabo Bwana Juvenal Marizamunda yabashimiye umusanzu wabo mu iterambere ry'u Rwanda kuva mu bihe byo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no mu rugendo rw'iterambere igihugu kirimo. Ati, ndabashishikariza kugumana uwo muhate mwagaragaje mu myaka itambutse. Abasirikare bakiri bato muri RDF babafatiyeho urugero rufatika. Nizeye ko muzakomeza gutanga umusanzu wanyu mu kurinda igihugu cyacu, niko General Marizamunda yavuze. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yavuze ko intambwe yose bateye yari mu bwitange n'umuhate wo kuzuza neza inshingano zabo zo kurinda igihugu. Ati, mwakoreye igihugu cyacu mu bwitange, mwakwishimira umusanzu wanyu mu kuba dufite amahoro n'umutekano. Musize ibigwi bitari gusa kuzuza inshingano zanyu, ahubwo no gutuma RDF iba urwego rwubashywe. Brigadier General John Bagabo wavuze mu izina ry'abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yashimye Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku miyoborere ye n'urugero rwiza yagiye atanga mu myaka myinshi ishize
by'umwihariko mu gihe cyo kubohora igihugu. Yavuze ko kuva icyo gihe Perezida Kagame yagiye yibutsa abasirikare akamaro ko kugira ikinyabupfura kugira ngo babashe gutandukanywa n'umwanzi. Ati ayo mahame yatugumyemo kandi yazakomeza kuranga ibikorwa byacu mu gihe tugiye mu nkeragutabara. Dushimiye icyubahiro twahawe dusezererwa. Turasaba ubuyobozi bwacu uyu munsi kudushyikiriza umugaba w'ikirenga w'ingabo ubutumwa bwacu, kuko tuzakomeza kwita no kurinda ibyo twaharaniye mu myaka ishize. Tukivuga ku nkuru za gisirikare, twumvise inkuru y'abasirikare birukanwe muri RDF, gusa ntitwari twamenye icyo bazize. Gusa ariko ku munsi w'ejo icyo bazize cyaramenyekanye. General Major Nzaramba yirukanwe kubera ruswa, naho Colonel Dr Uwimana azira imyitwarire mibi. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje impamvu zatumye abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda birukanwa, zirimo ko General Major Nzaramba Martin yanyuranije n'amahame agenga igisirikare cy'u Rwanda, akarangwaho na ruswa. Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu rukerera rwo kuri wa gatanu yirukanye abasirikare bakuru barimo na General Major Martin Nzaramba, Colonel Dr Etienne Uwimana n'abandi ba ofisiye 19 bakuru n'abato. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye Igihe ati General Major Nzaramba yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ati General Major Nzaramba no gukoresha nabi amafaranga yaragenewe kwita ku mibereho y'abasirikare ubwo yari mu nshingano nk'umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Nasho. Colonel Dr Uwimana we yirukanwe kubera amakosa akomeye no kunyuranya n'amahame n'indangagaciro za RDF. Usibye aba, Rwivanga yasobanuye ko abandi birukanwe barimo bakoze ibyaha bya ruswa n'indi myitwarire mibi. Yiyemeje kutazadohoka ku ihame ryo kurwanya ruswa, imyitwarire mibi no kutagira ikinyabupfura mu bayigize. Muri Kamena 2023 nabwo Perezida Kagame yari yirukanye mu gisirikare abajenerali barimo Major General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda. Usibye aba, yirukanwe abandi basirikare 116 mu gihe abandi 112 amasezerano yabo yasheshwe. Abo basirikare bakuru nabo birukanwe kubera amakosa n'ibyaha bijya kumera nk'ibyabo. Icyo gihe byatangajwe ko General Major Aloys Muganga yirukanwe kubera impamvu z'ubusinzi bukabije, naho Brigadier General Francis Mutiganda yirukanwe kubera gusuzugura inzego za gisirikare. Mu mpamvu zituma umusirikare yirukanwa mu gisirikare harimo amakosa akomeye ajyanye no kuba atarubahirije indangagaciro za gisirikare. Muri ibi harimo kutarangwa n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda, zirimo kuba umuntu agomba kubaha inzego za gisirikare, ndetse umusirikare wagaragayeho ruswa cyangwa amacakubiri, amatiku, kurema uduce n'ibindi nawe ashobora kwirukanwa. Gusesa amasezerano mu gisirikare bibaho iyo umukoresha abonye ko nta mpamvu yakomeza kuyubahiriza, cyane cyane biturutse ku myitwarire idahwitse. Icyo nzi nuko nsoreje iki kiganiro. Wakoze kugikurikira hano kuri Analysis TV. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho utaha Imana ibarinde.